Koe nei te waiata waiata hia nei e te motu I ngā tākoro whutupōro nui o te wā. Ko te waiata Tūtira Mai, tāku e kōrero nei. He waiata ngari mā tātou kia tū kotahi ai tātou ki ngā ainga o te kaparaiona. Hei tā te whānau o te kaititoara o Wi Te Tau Huata, he rawe te whakaaro kia waiata hia tēnei waiata a tō rātou koroua. Engari anō tā tātou kawe, ka aroha ke hoki. Hei tā tētahi o ngā tamāhine a Wi Huata kia Tamati Rimene-Sproat I te rānei, kei te he tā tātou kawe I tētahi wāhanga o te waiata. He waiata e waiata tia ana e hā kui mā, e hā koro mā. E tai tamariki mā anō hoki. He oi kaori te kotahi te waiata tia o te waiata. They've got the words right, they've got to get the beat right, and they've got to get the tune right. I titoa te waiata a Tūtira Mai e te tuke mata o kahungunu e Wi Te Tau Huata I te tau rima te kau. Ai ngā wiki kua taha kenei kua whakamahia e te uniana whutupōro hei whakatena I te hunga apataki ki te aki I ngā ōpango. Hei tā tēnei uri o huata, rangati rā ke nei te whakaaro, engari he katoa, te rere o te waiata. Yeah, so we've got half a century of, I suppose, hair to, tahuri atu ki te tika. And that's why you've got some conglomerations of kupu like kia ko tapatahi or kia ko tapatetahi or kia tapa tētahi ko tahi aue. Nā te uniana whutupōro te whakatairanga I whakaaro ake o te haerenga mai o ngā raiona. Me kore tangata whenua I te reo Māori I roto I te ahurea whutupōro. Ka mutu, e hara nā te uniana te he, engari nā te motu whānui tonu. You have to fix up your vowel sounds, it's tūtira mai ngā iwi, your E's and your A's are all Mickey doodled up, and you need to get, tūtira mai ngā iwi. And we've been hearing tūtera, so hika. It's just people being aware of our vowels, a, e, I, o, u, and singing the correct kupu. Hei tā te whānau, me Tūtira Mai, tātou, Tamati Rimene-Sproat, te Karere.